omururembo wa Mbarara okuja Abashuubuzi ebikwatire no kugura no kuguza okutwariza hamwe tibikabire je obudde buno byengege zikyali ntono ddala era engege omuntu ababiri basatu basobola okujja n'omutwalo nga gumu 2,000 naye ng'engege ennungi eri mu mitwalo 2.2. Nsaba kasitoma bitu tubize mu central market bagure koko ombwingi ombuche kandi batakatine kyebeeyi tuguza nka burizo twaza ombakoze bakeza abana b'amashomero omurimo abanojango bariyo nibonja kukwatsa amana na kare burkesi nore aro kezi mpango aro buryo aro to tche aro to tche munonga ebe yazokoze okutambora omusayizi na nebe ngo kutambora omusembe baba boda boda haro babuze ubabahereza ubuturukwirira kutaho mwaka 2024 kandi mugeze ukwekuma kuba mubajyango mushuma batakora mu kiro cy'uruconga na hata nakora mugezeho kukora mu kwebarira no bagira ngo ufune kace konka ufuno businje office ne kiraburu 10 abojo mukumeje office mzo boda boda zanyu twatayeraho na supermarket ya Frisco aho omururembo wa Mbarara abasharamo okushara emihendo y'ebintu kubanga buri kimwe cyona twizire kusimana ba customer bitu saziremo buri kimwe cyone cyo kwataho kiro 5% discount akabeyi tugerezeho kukacendeza kugira ngo tugarize ba customer bitu nibajyangu nenta sima eboraga waje atwijuka yanje kushora abwaci ebyona bali nibongera okubikora so nkaba customer bitu akasente noreo twanzizombero bukuru buri yome nana budgetingira binje arama ku budgetingira go back to school ingashabo kubambete bekanisiza kuza ayishomero nangashi ntuntugezaho kugira ngo ntuntugezaho kugira ngo ba customer bitu tubahereze tubasharire kugira ngo ba prepare ingere n'abana bo kuzagaruka yishomero so ko kutubiye tubahereze nyuma tushaziremo kugira ngo twikombero bikuru tubasharire kugira ngo abana bagaruka yishomero otakarya kasente ko no kakamaro mbintu ibyo nibizira umbwire ahibingi baheze kuzaguza amazaro g'umujuni bingi bari bonja kwetegura kutaho mwaka 2024 ebyengenda nabikutariza hamwe ebeeyi niyongera okutemba abwa TV West ndisenyomo Gideon.